Hai frases que non veñen nos libros, pero todos sabemos quen as inventou. Hoxe, no Día do Pai, na Hora Galega, queremos renderlle homenaxe a todas esas perlas que só un pai sabe soltar. El mío tiene una gran afición al vino y le gusta decir que el vino en el recuerdo, que hay que bebérselo, vamos. Sodes pai e filla? Sí. Entón necesito saber frases típicas de pai. Mentras vivas nesta casa... Non sei, ti eres pai? Sí. E así algunha frase que tú recurras habitual... Podes parar de comer un momento. Típica de apaga a luz que non somos de... Non traballamos no Fenoso, sí. Teu pai é dos de... Pregúntalle a túa nai. Sí. Cuando no sabe qué quiere, pregúntale a tu madre, claro. Algunha frase típica de pai. Que lle dicías ti ao teu fillo? Eu quero che moito. Cando chega tarde, que lle dis? Madre mía, Ana. Madre mía. Madre mía, Ana. E se lle pedías cartos, que che dicía? Que non era o Banco de España. Cualquier cousa que me pase por andar descalzo. Mamá, que cheguei tarde por andar Efectivamente. Que teñades un día moi bonito. Por onde entran os catarros? Por los pés, claro. Algunha frase que ti digas así recurrentemente cando estás enfadado? Pero a ver, cal é o teu fillo? A ver, fillo, ven por aquí. Aquí, fillo. Meu pai non era de enfadarse así, era... Dicía as cousas, así, 3 veces xa non che dicía, pero viraba pa ti e andabas. Moitas veces a mirada se chegaba. Pois a mí meu pai sempre me dicía: Manolete, se non sabes torear, pa que te metes? Me la apunto. Cando chegabas tarde a mellor a casa? Si beber non conduzcas. Pero esa son da DGT. Esa de pedir cartos que non son un banco? Moitas veces, todas as semanas. Todas as Todas as semanas. E a de apaga a luz que... Apaga a luz que vale moitos cartos. Apaga a luz que... Isto non é Fenosa. Hoxe non somos de natural. Pero algunha bonita tamén che diría, non? Sí, algunhas. Vocal. Non che eso de mentras vivas nesta casa? No. Sí, o ya la comida. E algunha frase que che dixera teu pai? A ver, que teu pai seguro que se enfadaba contigo, que ten pinta de que ti eras bo. E algunha bonita tamén che dirá algo bonito, non? Sí, que me quiere mucho. Ai, dale un abraciño para acabar. É que se parece a min. Ai...